te zastuperio tých formulky sú s romadami chodili, te sú tam chceli tie niečo poriadne mieć. A to smo mu boli stajnie, huknijovane, to je richtig zrudne było. To predać pa je to sa zariadovalo, predać sa ju započať, to ešte dobia dať cuprajč. To je šišo jen zastuperio k nám a da on pravi Frau Mazzala, sie wollen ja das Kirchengut umbauen, sie haben doch kein Geld. Ja, nee. Naja, da wollen wir doch eine GmbH gründen. Und da würden wir das zusammen machen. Prinzess, ja, muss la GmbH, naš džet wird GmbH, ne, der pojedal. Gesagt sam ja, jako džetčo, und samostatność doma doživia. Musimy się aka do 1962 samostatni byli. Also to przychodna, to je to čisto jasne było. Jedenfalls, ja tu nicht sicher, dass ja bisel te Wolfgang, ja sam pravi Wolfgang šta se ti može, Marija, ostajte toho človeka napokoj, znate, s tim so te ne aj losvi. So nikaj tu zase šišal juzdu, ještě ničo ne było, žane durja, ničo. A du se prav wissen, za was, ihr Auto ist geleast, ihr Anzug geborgt, von was wollen Sie mir Geld geben? Hier ist ein Loch, der Maurer hat ein Loch gelassen, raus. Prinzess, ja muss la Maria tippa ma šolko hubu. Ty wirklich Jan fängt nimmer stimmaš do, a toho človeka ju fortunaš. Prinzess, ja muss la to je neke nimo erledigt, staraj se, dživite.